ทีนี้20 August 2023 ni Kalbari Salmari wo Kalbari tini tongoro dolongni Kalbari phais Kalbari ni bagai invite manai phaijak first Kalbari je bondong tomni o season ni tabu last season o December 2023 ni o last season Kalbari tabu pika October mas jebe tabu December ayang October prai tamani sanai Kalbari season phaimani or first Kalbari jengha sin dolongni Kalbari wo hai sobaimani dorongmani di Kalbari bagai decoration sajumani belai ke naithok sajuka tebo kwbangma borok phai sopoi tongo aste aste kanya bai jamai sopainai tei sarapsake nukhono Kalbari ni decoration bai sajuka.